Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Let's sing together. Hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings His praise again. Hallelujah, praise the Lamb. Terwyl die musiek dit speel, aanbid net die Here daar waar hy staan. Sê net, Here, ek kom vanaand na U toe. Ek kom vanaand met 'n hart vol lofprysing en aanbidding. I just want to give You praise. I want to give You glory. I want to magnify Your name, for You alone are worthy, worthy to be praised. Laat hem al saam. Hallelujah, praise the Lamb. Hallelujah, praise the Lamb. My heart sings all His praise again. And hallelujah, praise the Lamb. Die Bybel sê elke tong sal bely, elke knie sal buig dat die Here God is. We just worship You, we magnify You. We love You, we adore You this evening, Father. Ek is so bewus van Sy tasbare teenwoordigheid in ons midde. Ek ervaar net dat die Here vanaand by elkeen wil kom stil staan. Deel net jou hart met Hom vanaand. Hy is alreeds bekend daarmee.
Sê net, Here, ek wil vanaand wil ek dit uiter. Ek wil vanaand dit sê dat ek kan hoor dat ek dit vir U sê. Here, al die lof en al die prys, die eer en die aanbidding, dit kom U toe. En ons sê dankie in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, kan U sitplek inneem. Baie dankie band weer eens. Het is wonderlik om net die Here te ervaar en bewus te wees van sy teenwoordigheid. Ek wil vanaand aangaan met die boodskap vanoggend oor die God van die valleie, the God of the valleys. En ek lees vanaand weer waar ek vanoggend gelees het en ek wil nie te veel tyd verspil om te hersien nie. U kan ingaan op ons Facebookblad en dan kan u net weer kyk na vanoggend se diens. Maar 1 Konings 20 vers 28 sê, And there came a man of God and spake unto the king of Israel and said, Thus saith the Lord, because the Syrians have said, The Lord is God of the hills, but he is not God of the valleys. Therefore will I deliver all this great multitude into thine hand, and ye shall know that I am the Lord. Ek het vanmôre gesê dat valleie ons 3 dinge bied. Eerstens ons posisie, perspektief en dan derdens voorsiening. Ons het ook gekyk na die eerste van die valleie van betekenis. Daar is 3 valleie. Daar is eintlik meer valleie in die Bybel wat ons kan lees, maar ek het net op my hart gevoel dat die Here wil hê ons moet op 3 fokus. En die 3 valleie van betekenis, the 3 valleys of significance. Number 1 was the valley of Achor. En ons het dit vanmôre gedeel waar Achan ongehoorsaam was en God het gesê toe jy in Ai ingegaan het en die eerste keer is hulle verslaan, maar die tweede keer toe gaan hulle toe het hulle heeltemal uitgewis. Maar daar was sonde in die kamp want Achan het 'n Babiloniese kleed gevat, 200 sikkel silwer en 'n wig goud en dit gaan wegsteek en in die grond begrawe onder sy tent. Maar nou gaan ons vanaand aan na die tweede en die derde valleie van betekenis. And the second one we find in the book of Psalms, Psalms 84, verse 5 and 6. The Bible says, Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. Nou let op wat hy sê. Hy sê daar, he says, Blessed is the man whose strength is in you. He says you will pass through this valley, and the valley is called the valley of Baca. Baca means the valley of lamentation, tears and weeping. En baie van u het al self daarin vereenselwig, in die vallei van rouklaag, in die vallei van trane en 'n geween. At the entrance of this valley, you'll find a sign that says, nou nie letterlik nie, maar ek wil die perspektief bring vanaand, wat beteken die omstandighede is onbekend. The situation is unknown. Because many times no one knows our situation. Baie keer vind ons waar daar die tragiese verlies van 'n geliefde gebeur het, ouers wat 'n kind aan die dood afstaan, kinders wat ouers aan die dood afstaan, of familielede, of daar's 'n trauma of 'n krisis, en almal weet daarvan. Maar baie mense soos u vanaand sal vind dat u al deur die vallei van Baca beweeg het, en dit is die vallei waar jou omstandighede onbekend is. Baie keer waar jy dinge vir jouself hou en jy wil nie graag hê mense moet dit weet nie, jy beleef en ervaar gevaarlike en haaglike dinge. Many tonight are bearing burdens and trials that nobody else knows about.
Jy sit hier dalk vanaand en jy sê, ek het 'n las op my skouers, ek het 'n wond in my siel, ek het 'n moeilike tyd wat ek deurgaan, en al sê ek vir iemand, hulle gaan nie verstaan nie, en ek is in hierdie dal van Bakka, 'n dal van trane en 'n geween. Jeremiah closed his dispensation in Jeremiah 8 verse 18 to 22, and he was known as the weeping prophet of the nations. Jeremia het geween vir die volk. Toe God met hom gepraat het om die volk te waarsku, het hy eintlik trane in sy oor gehad om te sê as die volk maar net wil luister. We find that Esau sought the blessing, and the Bible says he sought it with tears, but could not receive it. Want hy het sy eerste geboortereg aan sy broer verkoop vir 'n potjie lensiesop. Hebreërs 12 vers 17, en baie mense sit vanaand, baie mense het al, dan sê hulle, as ek net die horlosie kan terugdraai, as ek net kan stop wat ek gesê het, wat ek besef ek nie moes gesê het nie. Mense al gehoor wat sê, as ek net 5 minute later of 5 minute vroeër gery het. Wanneer geliefdes in motorongelukke dood is, dan hoor jy sulke stellings, as hulle maar net 'n bietjie later gery het. As hulle net 'n bietjie vroeër gery het. As hulle net gepraat het. Ouers wat kinders verloor omdat hulle hand aan hulle self geslaan het en hulle self om die lewe gebring het, is die woorde uit die ouers se harte. Hoekom het hulle nie gepraat nie? Kan ons nie die horlosie terugdraai en dit verhoed nie? Malachi covered the altar with tears and remorse and unavailing tears in Malachi 2 verse 13. There are other tears that we read of in the Bible. Daar's ander trane. In Lukas 7 vers 37 tot 38 lees ons die verhaal van die vrou wat trane gestort het, die voete van Jesus gewas het en dit afgedroog het met haar hare. And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil and stood at his feet, behind him weeping. And she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Die ander voorbeeld van ander trane is Psalm 126 verse 6. Consider the tears of the servant, he who continually goes forth weeping, bearing seed for the sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. We find the tears of the Apostle Paul in Ephesus. We read in Acts 20 verse 31, Paul is writing, he says, therefore watch. John is actually writing of what Paul's experienced. Therefore watch and remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears. Ek wil vanaand die vraag vra aan die kinders van die Here. Wanneer laas het u en ek geween vir verlore siele? Wanneer laas het ons geween vir die wat behoeftig is? Wanneer laas het ons harte uitgegaan vir iemand wat 'n behoefte het en u en ek vir hulle gebid het voor God asof dit jou eie probleem is? We need to get a heart of compassion. We need to get to a place where we say, Lord, my heart goes out to those who don't know Jesus Christ, those that are dying every day and going to the eternal fires of hell because we are not bringing the gospel of Jesus Christ to them. We find that Paul writes a letter to the Corinthians in 2 Corinthians 2 verse 4. He says, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears. Not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly
for you. Het ons nog liefde vir ons medemens? Of het dit vir ons so maklik geraak, soos die boodskap laas Sondagoggend, om met hierdie toksiese tong van my mense te kap en te slaan? Ons het al so harde vel ontwikkel, dat selfs die prikkeling en die aanmaning van die Heilige Gees ons niks doen nie. Ons verregverdig onsself deur te sê, ek moet mos myself verdedig. Laat ons net vanaand weer 'n voorbeeld uit die lewe van Jesus neem, toe hy voor Pontius Pilatus staan en hy beskuldig word. Het hy net daar gestaan en Pilatus vir hom sê, antwoord jy my nie? Toe sê vir hom, jy het gesê. When he said, they called you the King of the Jews, are you that? He said, thou hast said it. Dan vind ons Here Jesus Christus is vir ons ook 'n voorbeeld in Hebreërs 5 vers 7 en 8. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Ek wil dit vanaand vir u sê, meeste van die tyd is dit nie lekker in die dal, ongeag wat die naam van die dal is nie. Jy sien, want daar's 'n paar eienskappe van 'n dal. There are some characteristics about a valley. Number one, it always gets dark first in the valley. The sun is still shining on the mountain tops, but as the shadows of night begin to grope with their fingers into the cold recesses of that valley, and you begin to get cold, and you begin to hear the cry of the wolves and the jackal that is after you. Wanneer jy die geskarrel van die vyand hoor in jou ore en jy weet dit gaan binnekort donker en koud wees, maar bo op die berge skyn die son. But Jesus said, yet in the experience I was having, yet though I was in the valley, I learned to be obedient to receive the blessing of God. En soms raak ons ongeduldig in die vallei. Ons wil met alle mag en mening daar uitkom, maar die Here sê, hou vas. Ek bring jou hierdeur sodat jy kan ontwikkel en kan groei en kan sterker word, sodat jy kan leer wie jy in my is. Someone once wrote and said, a sailor never becomes proficient and able if he never takes the boat into a storm. As jy in 'n vliegtuig vlieg oor die land, en veral in die somermaande, wanneer jy uit die venster kyk en jy sien daar die groot wit wolke, en jy weet dis die wolke wat die donderweer bring, en jy hoor die loods sê, ons het moeilikheid, ek het nog nooit in 'n storm gevlieg nie, en jy sien die blitse beginne om jou slaan, gaan jy baie bekommerd raak. En daarom partykeer is dit nodig om net gehoorsaam te wees in die vallei, gehoorsaam aan die woord van die Here, gehoorsaam aan die Heilige Gees. In the valley of Baca, you are not the natural man. You need to be a man and woman of faith. You need to be a man and woman of God, drawing your resources from the God on the mountain, who is also the God in the valley. Ons kan net so lank van geliefdes af, kan ons krag en ondersteuning trek, maar daar kom 'n tyd wanneer almal nie meer vir jou kan help nie, en dan moet jy uitreik na die God van die berge, wat ook die God van die valleie is. Psalm 84 verse 4-7 says, blessed are those who dwell in your house, they will still be praising you. Dis my vraag vanaand, kan jy nog steeds
vir die Here aanbid en lofprysing sing wanneer jy in die vallei is. En ek wil vanaand die vraag vra, want ek is deel van hierdie span, musiekspan. Kan ons praise and worship in die vallei? Of kan ons dit net doen wanneer ons op die bergtoppe is? Because I want to tell you this evening, a true worshipper will worship as loudly in the valley as they do on the mountain. En ek sê dit want Dawid is vir ons 'n voorbeeld. If there's ever been a worshipper in the word of God, it was David. David said, yea, though I go to the valley of the shadow of death, thou art with me. That's enough to celebrate. That's enough to get excited about. That's enough to know that I'm not alone, is because he knew the shepherd of Psalm 23. He was a worshipper, and I want to encourage you, jy hoef nie op die musiekspan te wees nie. Jy kan daar in die banke, jy kan daar by jou huise, jy kan in jou omstandighede, kan jy die Here lofprys en aanbid, want soos vanmôre gesê is, hy woon onder die lofsange van sy volk. As niks verkeerd om vriende en kennisse te nader en te sê, bid saam met my vir antwoord op dit of dat. But if you just began praising God, the Bible says he's there. Hy woon onder jou lofsange. Hy's met jou, hy's daar, hy's saam met jou. Blessed is the man whose strength is in you. Waarin lê jou krag vanaand? My krag is in die Here, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Al is jy vanaand in die dal van Baca, miskien lê die trane vlak in jou oë vanaand, maar hy sê, ek sal jou van krag tot krag, sal ek jou deurdra. Hier's mense vanaand, ek kan hulle name nou net vir jou noem, wat sal opstaan uit die bank en sal sê, ek was deur die vallei van Baca, maar nou is ek op die bergtoppe, en ek loof en prys die Here, maar ek moes leer om in die vallei van Baca, die vallei van trane en geween, moes ek leer om die Here te aanbid, en sy lof te besing. Because that's all how you're going to get out of the valley of tears. To get to the mountaintop of joy, you need to pass through the valley of tears with praise and worship on your lips. Die derde vallei is die vallei van Elah. The third valley is the valley of Elah. 1 Samuel 17 verse 2 says, and Saul and the men of Israel were gathered together, and they encamped in the valley of Elah, and drew up in battle array against the Philistines. Nou daardie woord Elah, that word Elah, the valley means power, strength, support, twisted and rolled together. Nou aanvanklik hoor ons daardie vallei, maar aanvanklik word ons aan hierdie vallei, aan hierdie dal bekend gemaak, nie omdat dit sterk is en omdat met ons goed gaan nie, maar eerder as gevolg van vrees. En ek is seker vanaand, almal van ons was al in die vallei van Elah. Ten spyte van die feit dat dit die vallei van krag, van mag en van ondersteuning is dit die einste vallei waar Dawid en Goliat mekaar ontmoet het. Maar die rede vir hulle ontmoeting was, dit wat hulle daar gebring het, was vrees. Fear was induced by words, suggestions, repeated insults and threats from the giant Goliath. Die Bybel sê, soggens en saans het hy daar in
in sy leermag uitrusting. Ongeag die feit dat hy so groot was, die Bybel beskryf koning Saul as 'n man wat kop en skouers langer was as enige man in Israel, en Goliat was nog groter as hy. Die Bybel sê soggens en saans het Goliat daar in die vallei op en af gestap. Hy het die Israeliete gevloek. Hy het hulle God vervloek. Hy het hulle intimideer met sy woorde, en dis wat die vyand lief is om te doen, om vir jou en my te intimideer met woorde. Weet jy hoeveel mense word in 'n oomblik van die bergtoppe van lofprys en aanbidding in die vallei van Ela ingebring deur een verslag, deur een oproep van 'n dokter wat sê, jy moet dadelik vir my kom sien. Wanneer jy instap, hy jou nie so vriendelik en opgeruimd groet soos altyd nie, en jy ervaar daar's 'n swaar atmosfeer in die lug. Hy sê, ek's jammer om vir jou te sê, en hy noem 'n paar mediese terme, en Goliat begin om in jou oor te praat, om jou te dreig, om jou te manipuleer en te intimideer. Ten spyte van die feit dat jy in die vallei van krag, van mag, van voorsiening is, en dank die Here dat daar in die vallei van Ela, al is jy daar vanaand, is daar 'n seun met die naam van Dawid, wat vir jou en my perspektief gee. He redirects our focus to the God of the valley. That's the same God on the mountain. What he does through faith, he ushers into the valley the God on the mountain, and he says, have you forgotten? King Saul, have you forgotten we serve the God on the mountain? And this uncircumcised Philistine is no match for the God on the mountain. But I'm going to bring him down into the valley, because I'm going to exercise my faith. Oh, I will sing praise and glory to his name, because the same God on the mountain that took my hand in the valley when I killed the lion, when I killed the bear, he was with me. And so I'll bring him from the mountains into the valley and show this Goliath that I serve the God of the valley. En hy sê vir hom, jy kom na my toe met 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die God van die slagordes van Israel. Hy sê, ek roep die God van die berge af, en hy is saam met my in die vallei met jou. Pas op om jou ore uit te leen vir die negatiewe gesprekke en intimidasie van die Goliat in jou lewe. How much longer are you going to listen and entertain Goliath in your life? It's time this evening to call the God of the mountains into the valley with you. The fact is, he's always there, but you've allowed your focus to be redirected from the God in the valley to the lies and intimidation of Goliath. En dan vanaand, daar is 5 valleie wat ek in afsluiting met u wil deel vinnig, wat geassosieer word met oorlogvoering. There are 5 valleys that are associated with warfare. Because when you're in the valley, as I said this morning, you're not there for pleasure and entertainment. You're not there for a good time. When you're in the valley, you're in a battle. As jy in die vallei is jy in 'n oorlogvoering. Daar is 'n stryd, 'n worstelstryd, nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en magte van die buiterste lig. And so the first valley is the valley of Mizpah. Mizpah means to wait and to watch. When we are targeted by the enemy, we must wait on God.
Joshua 11 verse 8 says, and the Lord delivered them into the hand of Israel, who defeated them and chased them to greater Sidon, to the brook Misrepoth, and to the valley of Mizpah eastward. They attacked them until they left none of them remaining. Die Here sê, jy moet vanaand opstaan in die naam van die God van die vallei, en jy moet jou vyand heeltemal uitwis. Secondly, die tweede vallei wat vereenselwig word met oorlogvoering is Jezreel, the valley of Jezreel, which means God will sow. Because we are the seed of God, our methods must be His methods. Omdat God die saaier is, moet die saad in lyn kom met God. Die saad kan nie besluit wat dit wil doen nie. Die saad onderwerp hom aan die saaier. Die saad laat toe dat die saaier hom saai waar hy wil. And Judges 6:33 says, then all the Midianites and Amalekites, the people of the east, gathered together, and they crossed over and encamped in the valley of Jezreel. Ek weet nie wat God vanaand in jou lewe wil saai nie. Maar laat hom toe. Vra vir hom om jou hart en jou lewe vrugbaar te maak. Dat wanneer die saad van God daarin val, dat dit vrug sal voortbring. Die vrug van die Heilige Gees wat mense na jou toe trek. Vanmôre na die diens het ek en Cherise die voorreg gehad om met leiers in ons gemeente net bietjie te gesels. Ons leef in 'n dorp wat nie heeltemal stad is nie. Daar is eintlik baie meer platteland in ons dorp as wat ons besef. Maar daar is iets uniek aan plattelandse dorpe en kultuur, en dit is verhouding. En ons kan nie effektief verhouding met mekaar bou as ons nie die vrug van die Heilige Gees aan mense bied nie. Love, joy, peace, long suffering is van die vrug van die Gees. Daar's 9 van hulle. Then thirdly, the third valley is the valley of Rephaim, which means to mend or to cure. The enemy's aim and objective is to break down and destroy, but our objective is to cure, to mend, and to establish. 2 Samuel 5 verse 18 says, the Philistines also went and deployed themselves in the valley of Rephaim. Wanneer ons lees in die Bybel van die Filistyne, hulle is nie daar om maatjies te maak nie. Hulle is nie daar verskoon dis nie kanseltaal nie, maar jy sal verstaan, hulle is nie daar om pelle te maak nie. Hulle is daar om jou te vernietig, jou uit te wis. Maar dank God, wanneer ek na jou kyk, dan sê ek kyk na jou met die oë van die Here. Ek wil 'n hand van vergifnis na jou toe uitreik. Number 4 is the valley of Melach. The valley of Melach means to salt or to season. Dit beteken om geur te gee. God has placed us in a hostile world so that we may truly be the salt of the earth. Ons hou daarvan om te sê, die Here sê ons is die lig van die wêreld en die sout van die aarde. En ons raak opgewonde. Maar om dit te wees, is 'n ander storie. Wanneer jy in duisternis omhul is, die vraag is, skyn jou lig? Wanneer mense in jou geselskap is, wanneer mense met jou praat, ervaar hulle die geur van die sout. Het jy al vleis of veral biltong geëet wat laf is, wat geen sout het nie? Jy wil dit verder nie eet. Inteendeel, jy sal eerder te souterige biltong eet as biltong wat laf is. Want sout bied geur. And then laastens, terwyl die musikante vorentoe kom, the last valley, en ons het dit vlugtig genoem vanoggend, is the valley of Beraka.
baraka, which means to kneel down, to bless, and to praise. Our focus during warfare is not the enemy and his tactics. Luister mooi vanaand. Ons fokus word so maklik op die vyand getrek, en dis wat in die vallei van Ela gebeur het. Saul en al sy manne was so gefokus op hierdie Goliat, hierdie onbesnede Filistyne, wat die hele tyd vir hulle kom storieetjies vertel, en hulle ore kom praat. Dank God dat Dawid gekom het, en hy het gesê, kom ons kry net ons oë waar dit moet wees. Kom ons hou op om hierdie man meer aandag te gee as wat hom toekom. Ons weet hy is hier, ons weet hy is 'n werklikheid, maar waar is jou fokus? Ons kan nie ons fokus op die vyand plaas nie, en sy taktieke, maar eerder op God die Vader, die God van die berge, wat ook die God is van jou vallei. Daarom vanaand, in afsluiting, kan jy op die voete saam met my staan. Ons sing daardie kosbare liedjie, Standing Somewhere in the Shadows. You'll find Jesus. I don't know how dark the shadows of your valley is tonight. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien Jesus staan in die skadu van daai vallei. Hy sê, I'm waiting for you to see me. I'm waiting for you just to say, Lord, as you're the God on the mountain, I know you're the God in this valley, but I see you standing there. I want to welcome you closer. I want to feel your touch. I want to feel your presence. Sing hom vanaand as 'n gebed. Standing somewhere in the shadows, you find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find him, and you know him by the nail prints in his hand. Oh, standing somewhere in the shadows, you find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find him, and you'll know him by the nail prints in his hand. Terwyl die musiek dit speel, wil jy nie net vanaand daar waar jy is nie, net jou hand vanaand uitstrek en sê, Here, ek is in hierdie dal van trane. Ek is in hierdie dal van vrees, al weet ek daar is krag, daar is ondersteuning, maar die vyand is besig om vrees in my in te boesem. Here, ek bid vanaand dat jy my sal aanraak. Ek erken vanaand jy is die God van die berge en die God van die vallei. Ek kom na u toe vanaand, Here, en ek bid u guns, u seën, u onderneming oor elke hart en elke lewe vanaand. Dat ons vanaand sal weet, is net 'n tyd nog in die vallei, en jy gaan ons binnekort daar uithaal, tot eer van die naam. Kom ons sing om 'n laaste maal saam. Oh, standing somewhere in the shadows, you find Jesus.
Vader, ons wil net vanaand vir U al die lof en al die ere bring. Here, dankie vir die bemoedigende woord, dat ons weet, al is ons in die vallei, U is die God van die vallei. U het ons nie oorgelewer en oorgelaat aan dit wat in die vallei gebeur en aangaan nie. Ons is nie slagoffers van ons omstandighede nie. Ons is daar en ons weet dat die God van die vallei saam met my is. Here, help ons om ons fokus op U te hou. 'n Lied op ons lippe wat U lof besing. En Vader, al die lof en al die eer, die prys en aanbidding kom U toe. Here, sal U ons hierdie week behoed en bewaar. Ek is bewus van 'n paar mense wat operasies en prosedures moet ondergaan. En Vader, ek bid in die naam van Jesus dat dit suksesvol sal wees. Dat daardie chirurge se hande in U hande sal wees. En Vader, ons eer U, ons loof U, ons prys en ons aanbid U. En ons dankie in Jesus naam. Dankie Vader. Amen en amen. Die Here seën U, ek groet U graag daar by die deur. Baie dankie.